urugamba rukomeye. Iyi ni intambara ikomeye cyane iri hano mu mujyi wa Uvira tayare, ahubwo tuvugana ntago ari urugamba ruri kurwanwa n'umutwe nyeshyamba za M23, ahubwo ni urugamba ruri kurwana hagati y'isubiranamo ry'aba generali babiri mu abantu mwe. Abo ba generali ni bande? Bari kurwana, ingabo zabo zafatanyemo, bari kurasana ndetse nyinshi zikaba zihaguye. Abo ba generali ni bande mu abantu mwe? Uraje ubamenye. Mu by'ukuri umutwe nyeshyamba wa M23 wamaze kuba nk'ikipe ikomeje kujya yirukanisha abatoza cyangwa se igatuma basubiranamo. Mu mujyi wa Uvira byakomeye cyane, ariko kandi ni umujyi usatiriwe ku buryo bukomeye cyane. Wamaze kugotwa impande zose ku musozi wa Mugwegwe ndetse n'agace katema. Garuka zenguruka gato cyane ujye muri Kawezi, ugaruka gato cyane mu kibaya usa n'uwerekeza za Baraka, basanga bari kwazenguruka ndetse ariko kandi runingo kiriba rwose. Urugamba rwakomeje kuba ruhinana impande zose. Mu by'ukuri ariko kandi ikibuga cy'indege cya Uvira hagati cya Kavumu kigiye kuba cyakigarurwa na Wazalendo. Urugamba rumeze rute? FDLB ndetse na FDLR bamaze kuba bakizenguruka. Si ibyo gusa ariko kandi turarebera hamwe urundi rugamba rukomeye cyane ku mpande zombi ruri guhuza umutwe nyeshyamba ndetse na FARDC ahanga mu bice bya Sarugezi ndetse n'izindi access zitandukanye. Na makuru akomeye cyane tujye kugenda twibanaho no mu zindi access zitandukanye. Ngomba kuri mikoro mbere ni Nelson aka Mushiga mutagaza Jabari, nyine magazine yo kuri Nge Fontaine Komanda bitarato doha bino kwa todo imbere ku nk'urugamba. Pacifique nanjye ndahabaye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako nkuko amaze kubivuga neza cyane. Inama rukokoma yahuje aba president bombi muri rusange, navuga ko araba president n'aba generali ba Wazalendo baganiriraga hano mu mujyi Uvira rwagati. Ndaje mbabwire yari yobowe no bita Jacques Purisa, guverineri uri gukorera mu buhungiro wa Sud Kivu. Ubu tuvugana kuri ubu uri kubarizwa mu buhungiro aho yirirwa muri Uvira agataha Bujumbura. Tugiye kugenda rero tubirebera hamwe byose, tubabwire ku makuru akomeye cyane. Uwo bita Generali Nyerere ndetse n'uwo bita Makanaki basubiranyemo ku buryo bukomeye cyane hano neza indani mu mujyi rwagati wa Uvira. Bimeze bite? Byose ugiye kubyumva muri aya makuru. Wowe ntiza umwanya muto cyane hanyuma ugende ubisobanukirwa. Hanyuma muri Rucuro abaturage batangiye n'ubundi guhunga, barahunga ibitero bikomeye cyane mu bice n'ubundi bya Mweso. Ahangaha aho hakomeje kugenda haberamo ibitero bigiye bitandukanye bigenda bigabwa kuri bano ba civile ndetse n'aba barwanyi bayi mu 23 n'ahantu bita J10 ahangaha kabisa muri groupement n'ubundi ya Gihondo hano hafi na zaho bita za Gaciro gutyo. Ahangaha rero hari kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane. Umutwe wa 23 uri kugenda uhangana n'ababazarendo mu buryo bukomeye cyane. Twagiye rero mu bitero bikomeye n'ubundi byagiye biba n'ama operation agiye atandukanye. Wahageze rero nta handi ni kuri Iruhuka Empire News. Ahangaha honyine ni uzajya ubasha gukura amakuru ku buryo bukomeye, amakuru y'urugamba ari kugenda avugwamo imbere n'ubundi ku mirongo y'urugamba. Ndagira ngo twinjirane muri aya makuru, ariko aya makuru yanjye tunamaze kwambategurira mu nyemerere tuyahere muri teritwari n'ubundi ya Warikare. Byifashe bite rero? Sobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Niba namaze kugafatamo tayari nta kabuza ugomba gusobanukirwa ibintu byose bikaza kuba bijya ku murongo neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Je nitwa Pacifique, iyi ni Ruhuka Empire News. Tugiye kubana muri aya makuru yo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Tukaba tugiye kubana muri aya makuru akomeye cyane by'umwariko akomeje kugenda avugwa muri bino bice n'ubundi bya Kivu y'amajyaruguru. Twinjiye mu makuru ahambaye yo mu rugamba rukomeye cyane n'ubundi rw'ibitero byabaye kuri uyu munsi n'ubundi hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwariko mu gice cya Sud Kivu. Ahangaha rero mukaba mugiye kumva ibintu bikomeye by'urugamba n'ubundi rukomeye rwabaye, ariko urugamba rwakozwe n'uyu mutwe wa ASM 23. Twagiye mu nyemerere aya makuru yacu tuyatangirire muri Warikare centre hari kuberamo urugamba rwa Kasamutwe. Aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari gukubitwa izakabwana n'uyu mutwe wa 23. Bimeze bite rero ko bakomeje kugenda batabaza ariko ntibumvwe, bagatabaza ariko ntihagire ubumva, bakakora iyo bwabaga ngo barebe niba ari cyakorwa ariko bikanga. Ibi byose rero ngiye kubibasobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri Warikare haravugwa ibitero bikomeye byagabwe kuri bano barwanyi bayi mu 23. Ibi bitero bikaba bisize uyu mutwe wa M23 n'ubundi wigaruriye ibice n'ubundi bigiye bitandukanye bibarizwa no muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uyu mutwe wa 23
wari urimo ushaka kwigarurira n'ubundi kimwe mu gice gikomeye cyane gisatira hariya hafi no ku birombe bya Alpha Mini, aho rero haberemo urugamba rukomeye cyangwa se urugamba ruhambaye n'ubundi rukozwe n'uyu mutwe wa AFC M23 muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru cya tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. Ibitero rero bikaba bigabwe kuri uyu mutwe wa 23, bikaba bisize kandi uyu mutwe wa M23 n'ubundi wigaruriye tumwe mu duce dukomeye n'ubundi twabarizwaga hano muri Isatire n'ubundi ya Warikare. Amwe mu makuru ari kungeraho aravuga ko mu gace gaherera hano muri Pinga hamwe mu haramukiye ibitero bikomeye cyane, biravuga ko uyu mutwe wa AFC M23 wagize utya ukakubita cyangwa se ugahashya icyitwa coalition yari igerageje n'ubundi kubagabaho ibitero mu buryo butunguranye, bakaba rero babyitwayemo neza kuva mu masaha mu gitondo kugeza amagingaya. Ndakubwiza ukuri ko ibintu byari bikomeye cyane bijyanye n'urugamba rwabayeho. M23 yitwaye neza ku rwego rwo hejuru cyane, ikaba bashije guhashya ndetse no gutsinda coalition mu rwego ku buryo bukomeye cyangwa se ku buryo buhambaye. Amwe mu makuru kandi angeraho avuga neza ko ibitero byabayeho n'ubundi byahuzaga uyu mutwe wa AFC M23 ndetse na leta Kinshasa byabagabweho bitunguranye, bitumye uyu mutwe wa M23 wigarurira tumwe mu duce tugeze muri tubiri ngiye kubabwira. Ni agace kitwa Nkarere ndetse n'akandi gace kitwa Nkasa tubarizwa hano muri Pinga. Utu duce rero tukaba tumaze kwigarurirwa n'umutwe wa 23 muri aya masaha ya mu gitondo kuri iki cyumweru, ubwo ibitero bikomeye cyane byagabwaga kuri bano barwanyi bayi mu 23 bigatuma bigarurira n'ubundi duce ariko tutari twapanzwe ko bari bagire gute bari butwigarurira. Utu duce rero bakaba bagize gute batwigaruriye kuri iyi shuro. So ubwo rero ngira ngo birumvikana neza cyane gatanu kuri agenzi kako kuri umutwe wa 23 ukomeje kugenda ukora akazi gakomeye cyane, by'umwariko kubijyanye no guhashya no gukubita no gutsesura icyitwa coalition n'ubundi iba yigize nabi hariya kabisa. Ivuga ati M23 tugomba kubakubita ahubwo tukanabahabya ku rwego rwo hejuru cyane, ahubwo bikaza gusoza aribo bakubiswe ivumbi rikagira gute rikabatumukana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amakuru avuga ngo iki rero, amwe mu makuru agezweho none ahangaha yajyanye n'urugamba n'ubundi ruri kuba ruri guhuza umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC. Amakuru ari kungeraho aravuga ko bano barwanyi ba 23 bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga mu kijyanye no guhashya coalition n'ubundi igaba ibitero kuri uyu mutwe wa 23, aho rero bongeye gukubitwa mpaga cyangwa se bongeye gukubitwa ishuro mu minota mike cyane nk'iyo guhumbya. Uyu mutwe wa 23 ukaba ubakubise ukabagirira nabi, urabakubise ubagirira nabi nyaboneka mu bitero bikomeye cyane byari bibagabweho, kuko ngiyeho amakuru menye nuko hano mu bice bya za Masisi hongeye kuberamo urugamba rukomeye cyane. Uyu mutwe wa M23 ukaba ufasha agace kitwa Nyabyondo ukagakubitiramo coalition ivumbi rikabatumukana ku rwego rwo hejuru cyane, kugeza amagingo aya ngaya bakaba bawuze rero aho berekeza. Ngira ngo murumva biko bino bitero bibayeho byari bihambaye, ari bitero byari bikomeye cyane n'ubundi byari bigamije kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'undi tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ishuro uyu mutwe wa M23 wongeye guhashya icyitwa coalition kandi ukabakubitira ahareba Inzega. Amakuru kandi ari kungeraho aravuga ko bimwe mu bitero bikomeye cyangwa se bimwe mu bitero bihambaye n'ubundi byabayeho byagabwe kuri no mutwe wa 23 bitero bitumye n'ubundi higarurirwa bimwe mu bice bikomeye cyangwa bimwe mu bice bihambaye n'ubundi byagabwe kuri uyu mutwe wa AFC M23. So ngira ngo rero ibyo byose birumvikana ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mutwe wa 23 ukaba ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga ngo wigarurire n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ni muri teritwari ya Masisi hakomeje kugenda hagaragara urugamba rukomeye cyane. Hanyuma rero muri Kavumu ngo yagoswe, Kavumu ngo ibintu bimeze nabi cyane, ngo umuzarendo amereye nabi M23 ngo yaruriye uko byagenda uko ariko kose ngiyi Kavumu n'ubundi ngo baraza kurangira nyine bagize gute bayigaruriye. Ariko ndababwira ukuri ko ibintu byabaye babereye bibi cyane cyangwa se urugamba rwababereye ingorabahizi bitewe nuko bimwe mu byo bapangaga cyangwa se batekerezaga bitabaye, kubera ko uno mutwe wa 23 wagize gute
wabakaniye ku rwego rwo hejuru cyane, gusa cyari cyagoswe gishaka kwigarurirwa n'ubundi n'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. So hagati aho ngaho rongera ngo ibintu birumvikana neza cyane gatanu ku kagenzi kako ko bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mwe mukomeze mugende mubana natwe, muraza kugenda musobanukirwa neza cyane akantu ku kandi ku bijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru nanone avugwa hano muri zino axe, biravugwa ko M23 yashyizeho ubuyobozi n'ubucamanza bwo kugira ngo hubahirizwe itegeko ndetse uwakoze amakosa ahanwe n'inkiko n'ubundi zishinzwe ibyo bihano. Hanyuma rero uyu mutwe wa 23 ukaba ukomeje kugenda ugaragaza yuko nyamara byanga byakunda bamaze gushinga Repubulika yigenga ya Kivu yose muri rusange, za Kivu zombi. Hanyuma rero ndagira ngo twerekeze no mu yandi makuru akomeye cyane ari kuvugwa muri Uvira. Biravugwa ko abagabo babiri basubiranyemo kabisa, ni mu rugamba rwabahuzaga Wazalendo ubwo bari gutana mu mitwe. Uyu mugabo rero nta wundi yitwa General Nyerere ndetse n'uwo bita Makanaki, bakaba rero bahuriye mu rugamba rukomeye cyane ubwo barasanaga ku rwego rwo hejuru cyane, ivumbi rikaza kuba rigira gute ribatumukana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi bitero bibayeho kandi bitumye uyu mutwe wa 23 n'ubundi wigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye tubarizwa hariya muri zirace, kubera kugusubiranamo kw'aba Bazalendo bombi, kubera kutumvikana kwabo, bikaba bitumye uyu mutwe wa 23 ugira uduce tumwe na tumwe wigarurira, hanyuma bikaza kuba birangira bibagendekeye nabi mu buryo kibatabipanzemo, bikaba bitumye M23 yigarurira n'ubundi kamwe mu gace n'ubundi gakomeye cyane n'ubundi kari kuberamo urugamba ruhambaye n'ubundi mu bitero n'ubundi byari byateguwe kandi byanapanzwe na leta Kinshasa kugira ngo hashyirwe hasi y'umutwe wa 23, ariko bikaba byabangiye, ibyo bageragezaga byose bikanga. Kuri iyi shuro noneho M23 ikaba ikomeje kugenda igira gute ihashya icyitwa coalition n'ubundi yari kugenda ibagabaho ibitero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugeza amaginga yangaya ndababwira ukuri ko bino bitero byabayeho bitumye ubwo coalition ikubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma M23 ikaba yadoginze, ikaba yamanutse hafi neza n'umujyi wa Uvira, akaba ariho bari kugenda barwanira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu byamaze kugenda bifata indi ntera. Hanyuma rero andi makuru akomeye yo mu buryo bukomeye cyane n'ubundi, twihuta cyane tunagenda dusoza kuri izo ngingo, tubabwire ko mu bice by'Imurenge naho humvikanyemo amasasu kuri iki cyumweru mu masaha mu gitondo, hagabwe ibitero kuri 23, bigatuma n'ubundi hari ibice bimwe na bimwe bigira gute byigarurirwa n'aba barwanyi batwirwaneho, bakaba birukanyemo coalition. Imana yabatabaye, ibintu bigenza neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Hanyuma aduyi wabo aza gutsindwa, akubitwa ruhenu, nabo arangije arahunga. So hagati aho ngaho rero ngira ngo birumvikanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu bikomeje kugenda bigira gute abifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere mbabwire ko umugabo bita Jean-Jacques Prusa, akaba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ariko ukorera mu buhungiro. Ushobora kwibaza tese kuvuze ngo akorera mu buhungiro, akorera mu buhe buhungiro? Akorera mu buhungiro mu gihugu cy'u Burundi kuko ubu ni haba ni nahatuye. Kuri ishuro rero akaba yagize gute yagabweho ibitero n'ubundi, yapanze inama, ariko iyi nama ikaba inama yagenze nabi cyane mu zindi nama zose zabayeho zagiye zibahuza. Iyi nama ikaba yamugendekeye nabi cyane ku buryo atabitekerezagamo, akaba bashije gutsindwa n'abantu barwanya n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa M23. So ngira ngo hagati aho ngaho rero ibintu babiri kugenda byumvikana neza cyane gatanu ku kagenzi kako ko biba bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mutwe wa 23 uri kugaragaza imbaraga zidasanzwe zo ku rwego rwo hejuru cyane ku kijyanye no guhashya coalition ndetse no kubatesha umutwe. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko amakuru yari update news zihutirwa, nizere ko rero mwayakiriye neza cyane. Hanyuma turi kugenda dusoza amakuru yacu, tubabwire ko muri Rucuro naho hakomeje kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane, aho no barwanyi ba 23 bari kujya bagabwaho ibitero by'umusubirizo bya buri kanya, babigabwaho n'abantu barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibi rero bikaba bimwe mu byatumye abasirikare n'ubundi ba FARDC bamwe na bamwe batangira kugenda bahunga. So hagati aho ngaho rero ngira ngo
kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. Hanyuma rero ndagira ngo dukomeze n'andi makuru akomeye yo mu buryo bukomeye cyane n'undi y'ibitero bikomeye byabayeho uyu mutwe wa M23 wagabye kuri leta Kinshasa. Bikaba rero bitumye M23 n'ubundi tumwe mu duce tugize territoire ya Rucuro itwigarurira, nubwo hari abaturage benshi bavuye mu byabo bitewe n'iyo mirwano yabayeho, ariko ndababwira ukuri k'ibintu biri kujya bigenda bijya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Mu masaha mugoroba dushobora kuza kugaruka tubabwira yuko ibintu bimeze neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Reka mbashimire, gendwa Pacifique Iniruhuka Empire, mukomeze mugende mukanda kuri subscribe kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nk'aya ngaya. Dusubire mu yandi makuru aza kuba mu kanya ari imbere, ubwo turi buze kuba tubahereza update z'amakuru. Ariko mbere yuko wenda gato y'amyasoza, reka mbararikira amakuru ndibuze kuza kubabwira. Ndababwira yuko muri hano mu gihugu cy'u Burundi naho hari gupanga ikintu kidasanzwe, ngo kudeta yatangiye gutegurwa, ibintu bimeze nabi cyane. Evariste Ndayishimiye, uyu mu perezida wa mbere muri Afurika ngo uzwiho kutava kwizima, tayari kera kabaye, mushobora kuza kumva mukumva baramubirinduye. Hanyuma rero dusubire mu yandi makuru ari imbere, mwe mukomeze mugende mubana natwe mukanda kuri subscribe, mukora share, comment and like. Dusubire mu yandi makuru ari imbere. Bye bye.